Kworotwa kuthorandi na Mrs. NKANATA kana MIRIAM NKANATA ore tukatha tukiaraire no mantuja ino tukworota egita riria gukethirwa kwina mbathukano kana riria gukithira kwina vurugu ndene nja cietu ipwaga igukariria nthena ko na ko ithro ge choose mubango jojo rito mbeta wa purity nguta aria nande Kworotwa sana nyuntu na twina a lady, a beautiful lady ore ketha agitwira utikethirwa kiura yare ntheni ya man amani okuja utwara ndi karibu sana. Thank you so much. Buru kabisa. Yes. Nengenda ukethia mutegeri. Mutegeri wa Wero TV mbeta wa MIRIAM NKANATA imbono kini impendete mwathani. Amen. And nengenda tutha tukiaraire mantu jajajegie kuthurana kana kirenga thitiro kirimbithira nkithoma mantu ja uria antu bakuthura baki marriages ikutha kiathukana na inyingi ikutha kiathukana maybe 70% ikutha kiathukana nyuntu bwa irritation ira ikutha chiro maybe partner kuna kutha gikuthuria kana communication itibui kana ukethira kwina uthungiri bubwingi sana kurega kunganirwo ikumbo na aja kukureta uthungiri na maybe mibango yenu ikethete thongi na kurega kumenya Murungu kana kumukira mono bu kwithote gukira Murungu gwatu moto uthukie njeku na ndengenda tumenya ino tuko blame kana ino tukworotera kiri mantu ja kwithirwa nje tikukara bwegeteriki etina musimamo nimbie na thina. Thank you so much Purity. Igwetikia nja number 1 kumbana kwa nja ka kumbana kwa family kubati kwithira etuwe traffic kana mukuru na mwekuru lakini twatagera ndani ya Biblia kumbana kwa nja mono sana kulingana na mukuru because Biblia riuga the husband is the head of the family. Bao boba bati kwithira bagitongeria kuru bao kana nja ya wana bao manto jegie kumbana kwanja na kulingana na Biblia hapo na ugete in the book of Corinthians kuna Ephesians na ugete the husband is the end of the family kanwe kiongo kianja na mwekoro abati go submit ka kwinyia kiri mukuru so kumbana kwa family kana kugwa kana kumbana kwa marriage ireri uroringana buru kabisa imukuru because mukuru nwe werubanja akaja kwithora na umbe bwa kulindi family yewe ntegwetikia njewe komba kuthora na vuguruku ka kwathukana gwiko kana gwiko nontu ingwetikia ugo gurere mwekuru te mwekuru okugurire so ethera ugo gurire mwekuru ria na rirende kutongeru yogwa na rirende kuritano yogwe na ugo ethera with the hand kana we kiongo kianja so ingwetikia the most person is the husband. The husband. Yes. Antuma bengi bakithira bakiuga atiri MIRIAM ati nikitu gutonyero twitwe na which whether kiuga kiongo ikio kiambere mukuru no inkingo na oni nkwithira ngitikaniria na gonyo nto wanda oni nyankendo imtu wekuntu ntendete ante kwenda kugweta marietwa places imwe kwina places ja culture mono chombe gutoma oni nkarega kwithira ngikuroja para paturagia maru you know Murungu to bunda karante kaje gutandaiwe ukethra leo ndo guturire mto maru ende batna ndi ntu nkwendere ngetania nawe ore okuga na ndimo kurokwa na arumarire na unde kiongo kianja nethera was still iwe toneri ikethe iwe ke tukworota still nyonto mto nouge ora umarire te onna ini kiongo na te ondera umarire ante tamugweta or something kwena nkoma gutonyera ndene ndoa lakini nkoma umenya ati onaga kanya rire atei so gintu kimomba ti kumenya mwakuru wonde kuringana ke majority of the women rira bendi na baka menya mukuru wana wendi kwenenya mwakuru kumara ukona mwakuru akiumara kwe gintu igitwe kitujure kanito kana nkoro wikyo yagite nontu ingwetikinya NKANATA na uga ntu kwenge atere that nkoro ya muntu wonde urethera wimuka ka wintu murumo nirire iria kwendwa so mono machabara bainge baumagara kirindwa ikwethera batekugwa bendi spouses bao they are not proud of them so tutomba kuga 100% mukuru of course ko barageta njira cha Murungu na kuthikira bakomya mitwe baka umara lakini still
ko mukuru amba ko andu mwekuru na agachokera na akainyia yes na mtu akethwa akimenya mwathani akethere na fear of God gukira murungu nonto batwe mwerejejo turajo onoki spirit kirundura wendene tuno onoki na the soul that is the mind igitara ndine karakero agwa kana no chenchawa mind mathugani no ro kwigwa lakini mwerejejo utorojo ko kumana ro ndikuonoka utora mwerejejo gatika kwigwa mpara utorojo gatika kwigwa nyonda ka kwenda kumama ka mimbi kwenda kumama na mtu so ukamenya ukira obati kwethera wije ikuimenya no kethera wina gukira murungu nonto teuga temptation yeteja temptation no ejera kini kirege toma ombana ikwethera wina gukira murungu ndeneku amen ngitaga nkona kwina mantuja tupati kwethera tuki avoid kienda tutikorote kiongo kiki nonto anariku na mantuja kwina mtu ethera wa kunuga ja video ya ombeti kwethera igitrend sana nonto bwa mwekuru kwethera kinyunya sumu na mukuru wa mujuka ya video tutumbi kuga ino uizu antu ibajajire ojo na wonge bajije ndibijura wije murunguro karinde gitsene kionene and so ukona antu ibanogi people are tired nturona uri deal na mtu munene na mtu munene akwagirie ambuge rietorera mbuga gutangire kire ura wari na peace ura wari single ukona wina thiri wina mtuju na maybe you thought mtuju wogagwikira thiri and so kire mantuja ko avoid imbie ka avoid kenda inyatu twe women tutakajukie mtu enyangia kana athaia ntu no tukuga ikyo iwe mukuru iwe kiongo imbie gatuma twe women kana ladies turega kwithwa tukigwithia nja chetu nyuntu anare kwina kiongo giki nyetu tubati ku participate imbi tuka avoid sana kira bati ku avoid uri mwakuru number 1 bibilia iritora tuinyie kire mukuru na ne akuru bakaisana bainyie gende ke mukuru baba inge barumara bakethera Kevin ura bagwitano ngoge bakethera mwenda ajo uri akuthithia kuringa kiraturangi akenda mukuru we aketha ate kwinyia so eta igwo Kevin no ura kiratu kia rangi onge na rugaira mwakuru we akeja akandimani nyani mukuru ko kuma narua igwo gakaira turangi ne igwo kandugaira so mwakuru na bati kwinyia kire mwakuru no menya mukuru ku special ugatiriti mukuru ku jore onge so rire warega kwinyia kire mukuru ku akwira no witekeria no ino utura marinji weka so mwekoro ekandetermine nonto baraba inge wiga winya akoro bakure mo marriage either mwekoro no mire kiongo tu wa mwira na mukoro kwa keja kumenya nyanga akwira to te wiga wa ute marinji rere ya so mwekoro vikera mukuru oku na winyi yakire mukuru oku gito kinge mwakoro bibilia yugaga atire mwakoro kiathara ya njarewe njewe na njara ciawe so in other ones mwakoro mumen wa ka njara njewe na njara ciawe so kire mwakoro menyana na murungu njairunge kawe murungu ukeja kuzote mwakoro murombi utino mapepo jatumba kuma jakaragani anja nokigwa kuinya into the witchcraft when a woman stands na akaromba murungu ngweteke murungu imwetekikia ko murungu kiranjeu ginto kinge tiga tamachi anteguru ethera mukuru ro gurire bandu atera thari mwakinya kirasi gike tiga kumugwanithania na bara bangi nonto ojo akugurira ojo ngari tiga condimind mukuru kwa akugurira ngari eteni na face yenu na no thirite ekuru because naturally women are emotional they are emotional not many women can take kuru baba ingi boije ko control emotions yao so ona ganto arenda gukarajangania ute mwakoro wendete gucindo na kiwi kingi kibati komea please pereka bona yako pore pore mwetithie pore pore mukoro ku unique no mwerewe no tige tamaa onora bara ora bakuthithia tiga kureta bwaku no bati kumenya inya yanje kwimbi kwethera ore kuuga kungwanithania it is very bad jorea muchere mbenyi kungwanithania mwana na mwana onge kuuga mwana ocho ugutumbi ukaraja mwana ore gwata masina uno we mato bikagwa you know na kila mtu ana ne korone ubakari akio kwethera gikigwithia nja kwe wanita gitane ringi bai mathambira igitarira tumisito nusu tumirite
kwe wotaguriro kabisa kawana kwe ntora ije ageri nyonto makanisi kanusu of which it's a shame now na igawa maybe what did I do natanda akadi so kire kongwanithania ngukugwata bwega akiri men imbi babati kuthara pake avoid batikoro nyonto na ndibo baere biongo na of which kwe antu bari na abusive marriage gukethirwa kinyamwe kurwa atena right ya gukuri na umite bauga unintendete kurwa kiuria kiu intendete kurwa kiuria ke inambumite kana tigo mboria biu ino gukuringira thimu tha yonto te kujukia ka ukethira mtu ayetonya mwari ne thaira gworetie thimu menya no mwanka withirwa wina tubioria tura twa kwa nini nikitonto ora ya thimu kinyamwari ne kana gwita bathroom na thimu iyo ntabia mbaya so kana ni mtu akuria ni biure biria bithaira birio bya kurauria ukigwa nuringirwe or something of which ndaigetwe mtungi mushoro kwa wewe nata nilikukanya akiuga he's a man akiuga ibwa okaringa a woman okaringa woman and iro heshima ntomurumiga gwa kunenkerete heshima but kidamura ke a woman aigagwa amen mukinyangirite mvi umemuthi sana na tupora bokarande ne a woman nto kuringa mtomo is a very bad thing and so nata men babati kwa avoid kire amani ndenda umenya atiri number 1 mbere mburerwe kiure kire waura mwakoro kuko kuringira thimu gukuri na uri kana ubwenwe tiri on the take either kenda kumenya kana eno gwabo na mwakurungi naturally women when they care they want to know where are you no rete no nywete wena burana na uri so atebati kunjanji number 1 mwakoro kwa ndingira thimu ina uri is because they care. Women care, naturally care, they care. Ikiono ntote babu kama taana ibatwe. Ontobo nkinkwanda mukuru amenya mwakuru okute competitive ku. Mwakuru akaraja mwana. No menya mwakuru wa behave like a father to your wife. You'll be able to lead your wife well. True. Leria mwakuru oku akosa maybe areria na bothoku kana mwakuru oku athio ntobotebu yakwareria mbaya. Tiga kujukia kumudhithia punishment that you walk away ntere irio utikio kwenda na ogwe no mukarithie nthiguru mwera my wife inthori ogwe na nthori no ntuba kwithira oni ntekua ugempeshi moro malaria kwaria mothithio mwakote mwakurote thithikira lakini ntuko chenande mwakuru athithia makosa arejukija muntu ija ntomurume onge urathithia makosa so akamoni othoku butakinya kuona kwebo nya bagucunania bangi bakagwa kumanaru antere irio byaku kumanaru nya nte mama na ogwe mwekuru ija mwana juke mwekuru you are the head and the wife is the neck the wife should submit and if you're the head ethera wewe igwa kiongo muete mukarithia mwero ntojabu na bubu utekuthithika bonto bonge mukuru wona nje kwitika sawa kana mukuru kwa gukuthuria tafadhali tiga kumatuka tiga gweta guchwa muntu ogugukenaia no let me tell you something wende kana urege mwakuru kwa keja kumenya ugo no umare no kamaramara ategwitikia na ikiombera gankera even the young people bara bateragurana as much as possible ukamama na mwakuru kumbere buthithia Muranu mama ni ntuko ya Muranu mujimbiete tha ya purete ntuko ere wa mama na muntu ka okumoni orotikirite Murungu otibutu mbakuthithia lakini wena fear of God no kamurethero muntu kanisa kinyatha to kanisa ito anto muntu kamenya no kirite Murungu mwere ntethithio ntu bobo tutethanie monka tuthithia hore wedding no ntu kinya bwagurana na ije my husband nyagetana atedingithia mwana muntu na kirite Murungu lakini ether ogo wa muringithiria we mware urenderea bugeta konene bukathirania na tukera pasta atemenya na bwathithia Muranu ndene nkoro emokururia kana mukurura na ije mwakoro kwa na mukoro kwa eta muchemane na rakwetete na Nairobi batirimana na kamwarika kana utubutumba kuthithia na dikio kona even women today mukuru ari kinyanja ikathimuka wakwa ndai kuona no tindete kwa reno na agwa mwakoro uwe na tabia yotiga no ndukirocho agare utakipata so ukethira gutena trust marriage yenu itakirwe igurura gwitikania so ukethira kinya we mama amwe ndigo wa mama mukuru angorota mukuru akajuke thimu unginde ru arenderea ethira fingerprint wigire to mama itakathithia kiaro ndiko ikaruguka
akona no tindeta go chat no no tindeta kuringira ko nyenda igeru ari andika na mbira baro tinde ronene ikuringa kende igwethiri sauti e mwari akiuga oni nuje ni mwakoro wangania Pasibu iko igwaga lakini make sure that your wife can trust you as a husband. Make sure, assure your wife nyago kariate what you mara, assure them and leave that work. Yani okaraja muntu okirete murungu aba menya no kirete murungu na no muendete sana no menya rira trust yeje in marriage ogeta America mori yo mo gachoka na atetina na atenogana na go into there is that trust. There is trust. Tukiaragia uma kirio kwithro kiuga insecurities nyunangite mirano mingi nyuntu they insecure of course uti trust iriau wakarokiuga na imbije na rutindite kwaria na so and so akuringira thimo arega kujukia inaokari no kari mbio kuthira na ayo maswali yanauthi nyontomba kuthenya uti no ngokari you are innocent na kurekirwa ikwandikikire 10th commandment uka kurekirwa yani ugekira mtu ntoboro it is very painful mtu nega waboe na ijega achiekite na nikariti as your wife or husband no women ito insecure women baba insecure amano ra insecure no akobra nuntu agakwira akamba kugwata guita ngugine akurogeta ngugine akurende ndo karanja umenyera na bakuno nyuntu nande ukona eka lipstick au gakwagirwa au utaka lipstick umarita watinda wakete lipstick incha and so kire women kwene untubunge bora mbitha nkiona bomba gutuma tukorota kiongo na nkingo iri thina kire rutererwa kuthira usafi kweno mtu akeja maybe he is my friend eje kwa kwathretiga kweri kila mali kweri na ikuthongi kwe smart ende eja kire nde kwawe mateja kwamberia ngitina gitinyo tisu arage kinyate kwerewa imbi kununka ndene nyomba eni kwena kaumu gatikwereka and ukona tukiorota kiongo na nkingo iri thina no ethero nini etawata rira watemoja jago kukagea pain kwena kamutimo kara mtu yego ikadra kumbe aja iyo kwena thina te aja kwena kire usafi ndengenda wethro kiariria women nikenda tutikorote mutwe kire usafi kire how you serve your husband nuntu kwa ntubatiri go serve agekira tumuchero paku mukimo paku igurure muchere na kire nyama ndene na bieke au naone wengu savira mukuro kwa but eja ke mtuzani imbije kujukia kadish ngakwekire kamuchere ukaumire video to gatema roterero na kamukimo ndena njukia kauga mbekire au iguru ka maybe Daniel some nyanyas akeza ndaye ngi paku chiekio na mwojo karekero yes that one is the responsibility of the wife kwena majukumu kana kwengogeira mukuru ateomba imwekuru na ikyo mukuru murungu onere akonba ndamu arona ndamu ugaka mutuira mutedia kwene no ithra inye mukuru teinye mukuru no ntu mukuru nyora bombi atomba kwa maragi athambia nyomba so ngoge mukuru igwa kanja ku make sure ngogwa kira kitchen ngogwa kira table room bedroom iko sawa lakini utheru boy responsibility ya mukuru na itomenyaga inya twarionga turekuru no menya mukuru mutheru na waruko no ntu kinyoka kedia kutheria ntuku imo no ntu akeni bejete kwena munungo tutuma wethero turana ruko mukuru kuna ije ukethira mukuru is very careless familiarize na mukuro wate na aja ukenya mukuro okethira nya shiti ikuthire kiumie kimona ate na arake guchenchia watega bedroom nguo itetie socks ne goro ire bingeje kinyange wabo kinyanga maguo kinya mukuro ethira atije kubanga ewe ngoge kuwe mwakuro muma kanje we na njara ciawe utheru ibu number 1 no withero te na mbeca lakini utheru we nabu mukuro kwaga kwa heshima no nto one thing I know love kana wendo botiomba kuonekara kwena ruko kwe mantu jatita na iria wendo tafadhali njakethere mwerejo akuchothere ituthe nyato na menu complain ekoro nte mama mwakoro kuno nto boroko ruko rurari ende zatirimana na purity re urokwere nyama marashe akarigara na bwana au nyama matenda nyote kira what will stop your husband imbi karigire mukoro kwa tandi maya urongi
imbe karigeria mukoroku atetaga motori imbe karigeria mukoroku atetaga kare kara baita kongoge happy your game nyombo bakwira mwekoro thera utheru shit is your responsibility na inyethera ko gwita ngoge cha gukwa purity wethera mwekoro na ngoge menya mbeche cha kuna number 1 make sure shit chi nyomba cha kuchenjagia towels are there nyomba ekute room is clean okay na inya irio mukuru akara na confident iro bibitheri na inya theri ku kuga serving kwe wo serve muntu iria akanyiri nyaterete onge inyarete ona ire bakaga ire bikare no mpire tiga kumbira gistachi gitinambi nowadays thank God for supermarket ugetoka chwa kambol crowd ugekira kamochero kainyeria ugagaturira kithanie nene arafu ugekira some greens ugekira protein yau lazima wekera sukuma na nyama ungane na mpoka you can steam your spinach ukaruka tunyama twaku ka fry bwega for tasting ugekera either vegetables ukagita tukarate bwega ugatwekera au na nya ukongera karate na pineapple uteke no come apurete kweke murobo no yes that is the way to please your husband ukenya nenyana bare ibakona nenyana bare they will not settle for anything less nyera bakarogurana bakavuga batiko ito one mami okuraruga so mwe kurutiga gwitezera kinyethera you have 20 years in marriage 10 years in marriage please can give up ukenya mukuru waku yoma nenyokethera mukuru waku teko make kari na mbeca na ko deserve no wendere no kuendere tiga thai uomba kuona kabecha kweria ukamutisha mura ugotere bwekwa kote tagota bro iba level yo kuendere no mwenda mumenyere no mukenie savu bwega chai tiga komora sai ele ya nangu ke mogata ke gratasi ile au sai ele breakfast ile au guitaera niki utukujukia wathi mogata jore ore niki utukujukia ugasiraizi bwega thare improve ukamwakira ukamusavira bwega ejo mura tears ready musavire husbands feel good when you serve them you can give them attention kuna twintonya toto nini sana nya biscuit rio chia kirogi omba gweke nya kando gika sosa purity ngara inya kerembe no katherukinya maribu katherukia no ka deep fry ukarekera una biscuit chia kirogi to karekera ukando kara very fancy breakfast very nice very appealing yes na nai ganto kidogo uo thithia gatena ndirande temo gora ke mogata kera super room na kera tasi na dhamoti sayere amethio kanana ara na kuigwa ndubia please. Yes. Kama ni sweet potato chochirio for breakfast, there is a way to slice them. Chua something to igitega kareke wait igikidero. You need to be creative. Tell murungu akwe ume buwa kaganja. So otheru number 1 the way you are serving. Morejo akuijo thorocho theri. Tiga kureka kueria enda roje mwekoro. Penda maji. Baraba kuthikira. Wanda gukena mukuru oku enda roje. Rokireria ogoro eria. Tiga kumama na mapainjama. Na braba ngiba kana na ngwewe. Ngwe mukuru oku kayo ke t-shirt kira yuvanga. T-shirt kira ke kira legasi ya. Kenya kwanza. Ogage mama are have night dress. Exactly. A wise wife make na wendete kukenia nje kukana mukuru oku kinyaga koromona ara oteaga night dress yegana indongi oteaga night dress kegana please tutige kumenyaniria tiga kumenyaria mukuru oku tutake men sana ambere oithro kiuga yonto nkuwa ko inyo apinande nakanya ndio kona nakanya kere a man women they don't know how to appreciate rira wogana ndi let me ankenya mukuru kwa let me dress this way na rwanda and either candles all over kuantubera batenyunya wine bajuka ya kwina non alcoholic grapes ma champagne jau arekere au auganande kawa tetu candle angambi kwa tomanto twenda morio heho okay ibie nata gotena stima tako mbekera rwemba rurari cia toro iyo wikira na endwembo eni thia nota ate kumenya imbi yani ikuthukia ngakari na sister ngakate kumenya imbi azini nyotije imbi nwenda kumenya nata kwina kamwanya na kwina tu flowers ino kurite
ino itete nyambecha ino itete nteto hii ino rakurita leo mtu akurita tukando tore to komi ojoria nyomba na sam akili aunanga toa na uwa chwa umebwawe so na ara mbecha chumete nya kekero kerente kuona ote ukara sukari ngino samo ngino mtu omweta be bukero ande kuthandura marieto jo janara ome just because anto kwena anto one Boambere bena but too spiritual atuariri nyanto be spiritual but then actually atuariri manto spiritual ni mkono pastor anto very spiritual yes ibatonye tege cult ya bonka bakona mantu jamwe batebati jajande guru ndo muimwente but I think inya utumbe kuina bedroom rumbo rwa Rose Mwando I think utebati kinyiko urwekira bwe bedroom and so kwe Antonio bono kina love song akono hote onoki and nyonto atwikira too spiritual that you're not supposed to wekira kwena ndembo che marumi ututina ende kuna rwimbo rwiniri endwa mtu onenya bwe gwatithania ara ndwe kwa kanisa yangu hiyo wimbo isiekwe hiyo kanisa na into kwe Muranu okona nto batonyere mono that jaka Kiri Songs of Solomon jaka kwa teruke manto ande goma nyonto banto batethoma nya Songs of Solomon nyonto ne manto jama nunku so kire akuru bara bate ku appreciate either as too spiritual kana narcissist kana kate chanuki kampugeu aja kombiwa ate chanuki na ndeso manto jaja areona je nonsense uithro kiambanirie na baba spiritual kenda tutonya afadhali ende kwa baba tavaniria number 1 ukambuga atire kwithira we spiritual tikona neno bati kumbweka utebati atite kuona ne utebati go show love to your spouse and that's why one thing we agreed with my husband because me I guard love in marriage because I believe as you're saying in the bedroom take it kuna ndawa apana there is love songs that when you even you listen to the spirit behind them they are good and if otemba kwekira love song yangu kinyako baba inete dombo cha wendo people who are born again you yourself you can compose a song a music to your hubby or kuna hizi instrumental strings omba kwekira in your bedroom you are planning for dinner na kwa mukoro just cooperate kinyethera no onokire just be more balance you see balance don't ogatetera mukoro kunto kwithirare ekirite kaguo fancy kana agwikirite ndina na champagne it's non-alcoholic desire to grow ojore nyamto akono kana arua okarega gukoro tino kinya manto jege love you're supposed to grow from one level to another every mwekoro yes I go take a initiative na kuthithiria romantic dinner please be receptive inyaogwe spoiler be receptive appreciate what she has done kinyetheri to great story wethera ukananine kana nyaka na kanjuice kana coin please appreciate and encourage her to do more that is growth okay tiga kwenda kuri na itete mbecha arende can save to surprise the husband na ndere oroka respond ne can determine tomorrow ndu ko mokoro kwa te romantic igo oragira kira kya arende newe the art of every woman desires to please the husband and to have a change in their bedroom when your wife na kwenda kuthithia you please mu encourage munyaka pocket man you may never know it will come back to you you are sure even when your wife sings a song to you be receptive listen to the wordings because it means a lot ituthu na kuruba bengiza baraba onoki mwakurageria ku show love even in public tukebugweta Nairobi akwenda ko kona ate kwa na nteto ichamwere gwatiga you know enjoy na ate okarere you need to be receptive otio na wendo bunge no kwigwa be receptive don't show your wife otena ngogena po no ntokokoraga that life that frame no menyere Fuga purete no kumenya love in marriage there in faces maybe you face yewe kukonia wendo ko iraki atethera no ko yogo ka thithia jau so please be receptive to love and be also innovative you can surprise your wife too let your wife learn from you because you're the head
Okay. Jojo ngi uchemanirie nwe ate compt ni guchanuka ikunkugira. Kwewe okay no ogore muntu techanuki maybe class 7 liver no ogore muntu uta exposed to such but growth is a decision. Na etire muntu okupore pore but growth is a decision. You can choose to grow together. Give some decision together. Kwe anto naturally batemenya nteto yu. Nteto yu. Nyano ethro athomisa nende nteto yu atachiona. Nteto yu atachiona ya tona ngina kanethe akithinde that. Arereri nya in a poor background that way concentration yewe ari mathomo ithome nkinya ntwana so atakara kwatana na tenyo ntunya pawonokyo ikochita itakire that ground so okeji gochemania no kethira muntu yes ibuthomi bo level imwe kana nye iguru yaku lakini gwe gintu gite kwa ndapu gite kureta gite kora nyanya mathomo chawe nacho kugurira gas it's a problem kinya kuruga it's a problem it's a problem and so apo batiko make fun of it menya ko noro batiko ira mukuroku utibati omura ningi kwikyo witha wije kwe omura kora igo igienda bolera so to make fun out of that I imagine and that's why I love my husband Purity so much because I remember kumatoko kurana na mukuru ukija kuza kwigintu kira kinene ampete nendete kumbiki out nendete kumbiki out many times tuambiririe tutari na anything lakini tukare irio ina Rock Hotel lakini tugeta I hotel kinya go take a drink and that I learned a lot nilikuja kulearn and we go any big hotel that's what we desire kinarenge twari maridi ko ito billionaires club trasimo mama na uno ntuko mama na upa night no over 30,000 go sleep where you can afford then during the day ito mugurega coffee ito mugurega lunch onora ku serve you know desire to see and to grow in that area te wete tempichi na wete na meguto muntu no kimiguto ekali exactly na ndanto ne kwa wono kiyo tukutha twetonya ke cult mbaraire mantu za cult mono muntu akaithena ka cult kawe wona na ndinyo ntu imwe kuro pastor nwikire maybe weke beach nwikire ura twikaira tu beach where na ndoka uri aya ukona mundu ya MIRIAM ate onoki kwaria uma imbibi yakirete ena atonerie ntandi chionse and so koria alasia ma human being and ogwe ore okwari nyo na kaira but atakonda kuona mtu onoki agikira so hiyo inaleta confusion na kadra kireta manto mengi what there is kire muntu onoki if your husband is a bit preservative kanate muntu ro wendete mokro kwa wewe expose as much as possible kinyekera don't ukamuingira lakini make sure atararinga mbicha ikeke social media you know ikeke social media lakini boy two of you kwena even private beaches kana bugeta swimming pool bare please be yourself be explore life okay love should grow from one level to another kurowera na ki I love you that's all ukamugurira gachai ni u tha ijo rabo gukora ni ubati kuthira ukimenya na okay exposed to many things we tambi chine let your wife see the emotional part of you tika gukara tika mbio ngwata we na to ngwata kwa tika na bati kona the emotional part of you you know respond to love don't shout mbio ngwata utegena metho ja wendo mwariria once utie kuyume utie wendo let your action be soft whether we mtura fraf naja mugwate bwega be respond to love ja muntu kwerawa no make sure no gukura itutika gutonyera ketha itu spiritual ugeta buru etawura buru ito urega ikuimenya because itukura tukara ikumenya who Murungu atwete maybe mereje tugwirua na kinya twethwa tukionania wendo na inya kire aciari kirete aciari menete kwariria aciari kire mukuru wetu Kworotwa sana kire kuonania wendo kire ana mukuru na ere kwithirwa tuge netere ngugine wekire ije kureta ende mantu zaka Sunday maybe after gwita no makanisene gwita ka out akuna atibona ira kanya iwe uge na Sunday ntukwe ko mama oni mame na ate chumburagwa ethera wa mami buiga gwe your dad nejete yo mnajua otege tumakathe gukara gatumakara gakogwerwa mama nini gakaurira untu dada gukinya
bere consequences cia mantu jau ikitenere okuru na nyuntu uriona ana ponte paraurire kibangina bas. I want to speak actually wandikania the other day ndaria na one of the work Twitter nguge akuya ndamuria atire is my neighbor in workplace ndamuria murume sande na tandonere sande kurukirite orukurite nduka ambira atire oni mbuma kanisa na tronda mbeta church na rende ta church nkejana utike family kwa utiambira ba Kiri mbi oni ko yuko nyangi ambecha oni ango aka oni temantu ta kumara anyway so ndaigirwa mukuru weke aona na bawe ndamura ana na mukuru kule bona nari au goro ambeta aona ndi out for them pa mami so ndamura that one is not right because ana ba kwiba bati kuona Kugwa, the father is in the house. Kana baba weto are and is there for us. Ana kabone the part of you that you can play with them. Kucheza nabo. By case somewhere play games with your children. You are creating a connection that can never be broken. And you're giving them memories. They will forever believe. They will believe the father was the best because you're giving them attention. Lakini ntuko inge mukuru aleta kuchwambesha agatikira mwokoro ana aisoti nana. So okay, there are more connected with the children than the husband. So ana nyale raba go ta teenage ba kinyage teenage kana adolescence stage, there the emotions change up and down. They are comfortable with their mother. No ntongina no every tare throughout their life. Nyina no every tagechela na atu akimenyi mbito ikaira imbito nyunyaga. Baba ga provide na ageta. O never give them time. Lakini oraba ka value in their lives. Baka value nyina no ntongina no ko barugera. No ko bagorera mbuga nguo. Orine nkanira mbecha mwekoro ageta akagura nguo akabaretera. Atiuga indadi ko batiuga na ekoro baratiuga ito muga mutabadari ugatere ba ndadi ko mbecha rampera nkabugurire nguo. Ende baraba inge ko batiuga ukaretera. So mwana ile mami okonwe everything. So no to kwena body ya creator na ba connect. Okethera hana ba kurire no mami. Hoi okwinya young people bakiaria. Mbukaga murungu na mpengo game mami okwa. Mami otigwa dada akigwa to somewhere. Itobu ndenda kumwika irangu ndenda kumwita nyomba mwakire nyomba ngi itu mami okwa ndenda kumwika yawo. Na reri achiaribo. Na reri bo baire. So no to kumenya na arware ore mukuru. Give time ana bakukanya. Chetha nabo. Advise them. Tika kugeraira mwakuru igitare on them. Because even when they grow old, they will value their mother. Yeah. I remember one time my mother took close na my mother so much. So my father was very wise enough to go to high school and to aingo kaigo to mainare tukari na mother Musa Korean ngeko okomboria na ande ogundari this is very wrong. And I rapped my father it have been ndeko kwa kin ko mutwaga also lakini remeri andiwa baba remeri ni wendo bwa kunana yoma aya ngitagera kire ana baraba inge dai origwa mtu atatu erwongo ajukengina mtu atakugura gintu agurira ngina baraba ekairwa nguo baraba inge ibangina ndata kwikira mamingu otake eni otukuvinya manto birthday imamu wekairwa kire status dad atikuonekanga anyway twethero tuki nini achiari betu bonde ende nyabo achiari twethero ni buri kin kiriana beno ategita rondo ndino kiboko na makosa ya thifu ngitagera nkona nja ni ura tutebigura mabati tutegera to na imbie kuendelea ntu ketha mabati mtu nuga na aru antekenje kanata tukuthira yo tukora Kiri ugekira ubona burabo karaku antu baraba ingi ibaunite nja chao kana ibatigene ndene nja chao indi bari nyomba emwe antu bari mama different bedrooms abakorerana bao they are like roommates na ibakoja kanisa na botije botije na ibakwethera paketo advice tutekuditogurwe na tutije na nto bathora na ibamwetwa nja chiao kweja na tigeni batwe na ngino kagendo na twetha twithitha yas twende tukari tuthia mantu je twamwe bate mama amwe bate arana iria na nja ichunikite na chire amwe gucokaniria nja ici ni ata inunkathira igo there is a lot of hypocrisy kana guchiethia gukunene na wayabu nene ndene anja urona mukuru na mukuru ndene public urabendene parona ni babe sweet ende bate kumamenyamo because ibetikirite nkoma tonya ndene ona betikire thina yawe tumba kuthira na ukiona nja ya kinyanto au
akuthira kwina number 1 wijiri utokwenda kwinama mwakuru ate kwenda kwinama na mukuru ate kwenda kwinama we mwakuru wethera kunwije kwina makosa kana mukuru ingwitikia uni urampombi no urampije murungu na umebora murungu ampete uteyeri tumba kurekera uteyeri tumba kurekera. Actually I was counseling another couple. The man au maraome bena fugurutu kumena na obukira na ira na mwakuru meriere so eta amama na kamwari fulani ne mtu kanisa akagwate mimba inde thonejire kuma so mwakuru aja kuona i message umenya ntukura twararire ingwete ntero na period ciakwa mwakuru na ndite batarari bachokanira na mukuru ona message so enda kuma burukire ngorone buruga I have nothing to do with this man ndateka twana twara twito nintini twana ibani ni batira kuraba nene ndona njewe inyacyari they are struggling so much tugento ndamorere ndamori atere leo jathithikire ina ware ambira tutara na iria no emerie iri ndamora option ni jire we go to back walk with this no uchekanya you walk. Another thing which is very godly if you can be able to forgive non to mokoroku e willing kuthithia anything for this natara kuitha kana you can forgive and move on. Do know that rende I call her a hero because she chose to forgive the husband. Te eyere ondere gwetia kumkwathokana kwina mantu jamuga gakandekere mukurokwa no tukinya onire indamukirire meri wire na nkoma etonya gwakwa lakini no twake again. Do you know God respected that? Na do you know mwakoro wako gwate mwana unejere kuma atathirire 2 months na therende ambira mam ntarombere against this woman lakini I chose to forgive my husband ndauga unu tonombetete na baba for the sake of the children I can forgive my husband and what we shared ora tumenyete kukara na mukuru wako amuonie wendo atangana kuonwa na hiyo kitu ilifanya Bwana anyenyekee alinyenyekea sana na today they are doing very well. Damurire though be patient kinyara moko mama nago immediately mweka nyambe nkoro yore lakini ni orere na marriage is doing very well. So sometimes antwagwita you see kuchigwa it is not God, it's very demonic. Yani bwe karan njamwe na bote kumama muka bote kwaraniria mbure ina inye kume kuthurana na mtu mweri na ire bote kwaraniria nyumba ya ni ntetiga ya deka banyambetere okay sijapata mtu lakini kabambeterete unkithunga thungutha ina fani wenko na atheka make it fun mwera mtu wangu aranira ta mwe mutombo ndekera ka mwera I am sorry for anything I have done kainya ogo watiritwe just sit down you talk and talk whether you go cause na go ambira na ire call for peace. Okay, gintu kingi mbona maybe gikwithira gikiremera ntu kwithirwa baekite places there kwina places ti very sensitive in a way ne undugana yonko so ikatha ni kwari orongo place ja bedroom kwita kwarire mantu ja kuthuranira no gutetaniria no into people do that nuntu ana bokura kana ana kwa bakaigwa okay kwithana it's ibwega I wisdom nene ana patipati kumenya bura bukwenderea but mbona abure sensitive gwita gutetaniria bedroom na bedroom ndrone igonto kuria kubati wendo kwa unte kuthukia very true au no kwaria uma ina anto bete baona ni rotiri ne bari beka oni I will speak for example by the way oni mukuru ko gutetanira bedroom ari if there is an issue to tell nyomba inya kumapema ambera where are you I need us to talk together somewhere private na ikiona gakiri almost hotelira ningi ikuthara kuna private lounge where bomba kuthira wena meeting kana antu baire kakethera kuna antu baire bombo karande gorobuka ariria ubugetire bienu bukaria it disagree to agree tell your husband your fears na uthuri no mukoro kutika pride mukoro na tige pride na uginya wa fears cia because I have realized akoroba reteza sometimes yakoro no ntoba fears ekira kuthera na gukira ugo wetana muntungi so akora tika gwekira u rugo che expose mono tika kwa karisteki tika kuthithia mutundu ujo agakuwata nyambe cha no ntoba insecurity speak with the highest level you can go with somebody is when you share your insecurity kana your fears mwere kireo kirite mwere kireo kirite so itenditikana ni bedroom I place ya kona ni wendo na nya bedroom ko ubomba ko shout yana bakaigwa na bakagya fobia na nabara bagatura bena stress. I have seen children school bakalemwa ko concentrate nonto kwa shouting na guteta ko nyina na thai bara kuthikirira as much as possible
go outside it somewhere kawanya bugeta boga park somewhere far sort your things out sort your things like mature people anto ibatige wana ndene ya njachi yao ndene ya family kuna wana bobu inge kuimbanera iwingo geche tona ndona twithithe twikira 3-4 ati okaremi bathurene akanana so inyabatero maniri inyabatekaraniria mwe inyaba gochencenya sitting in the marriage no there should be maturity and that why kire according to the Bible bauga gatire oria mukuru ende batikwenda mwakuru owe oria Jesu endete kanisa kinyawe eya rira tware ya Jesu na atwendere Jesus died for our sins aratukwira meyeje to inyamukuru na bati go sacrifice for the sake of the family you cannot hate your wife wathora mwakuru oku igo kwithora na mwakuru oku eta through pain you yothe keja ke in good measure placed down and shaken together. True. Because if your wife is not happy they will not serve you happily. They will speak to you rudely. Iro bakakwarira bagekuchokanga. So peniro mwekire no gotuka receive back at the end of the day. But be mature enough to talk your things out. Oteja bwita kumama ntuko moizere bote kwaraniria. Oteginto otuhuragite onge. Oteginto kitomba kwaranirwa. Muete men tafadhali take your position as a man. As a man, joke jukumu yakumenye igo kiongo kianja. Either kwena issue, call for a meeting. Look for your wife. It is not pride. Te kuinyia kire mwakoro kumura my wife wants us to speak. Bo baba ngiba gwa oni ntena mera mwakoro bera mwakoro sole. Okono kuga bwega muka. Ndieto muka no kuga bwega. Eta okandugira irio ntera linya na ntere kungi. Marriage take to your children. There your wife inkwenda twaraniria. Ina ankosete I am sorry. Wethera wina makosa tika sugar coat. Kwethe ugategwo nyako wamberirio mbali bya mbaya. Ugategwo nthitheria matharau apana. Ethera mwakoro kwathurite ora mwariria no ora muthitheria ugasore. Kuga sore te kuonana nuinyite kire mwakoro oku. No. It is ikuonania ogwo tena fears. Ikuonania ogwo you are a man enough and you are the man who is in leadership, who has the authority of God. So as somebody who is in authority about to kwetherengerekano enjega kire babange. By the way, me I have learned from my husband a lot. My husband tungekosana na atakere kwethera hiyo ni mukoserete. Akamboria my wife, dear, why are you not speaking nete uthori? Nkamwira uga iwombonero nkirerete. No ini ndena nakosa ini mbonero nkirerete. Ambira I am sorry gukirira. Kwiki nkamwira kintu kiu kikatuma nyenyekea nkaigwe cancer nkaimure nanire itobimbi ndirathithiria mbaya nyani ndekera tukachokanira. Yes, your story naisha te ontobwa and today I am the one who is like driving like nkona ntara mukene kana tekelete mura you okay ininko ako no goserete so kire batu kuga sore tu another is very simple. It's very simple. By the way nyandigara for those years we have been married otro to adhiria ntukujire totekwaraniria. Maybe the far we have gone to tukwaraniria mwe ntukwemo non to natural orankarinya nteombani ankora stress. And so antu ibandira bakediria pride ego wendo bote gochigwa ikwandikire mandiko wendo te gochigwa te gochimba imbia wendo te gochimba imbia te kuthura na ikurekera na te gwika mathukia yani mantu maingi ja ikikire wendo nyikurekanira so antu kire patikumenya mathe atwira antu nyankirita mtato imono atwira wathura mwendete ujugune nyamero gataro ujugune mwanka mwicho yeah so nande rira weta watara somebody ntikona imbie gatuma wona somebody else nuntu ninya muntu ugure na akejomba riri I tell you we karingira mwakorogu so ili ajue matakeni wapi and so kere men para na inya tutwe women ka ladies para patagurwa kana inya women para baguri na still beno tongeri itutugatuma akuru batweshima nyuntu akethra akiona ntukuya ariba kurega antu bagurene na kwena stand chiao ende to iko thithio twatonya ki marriage twethere still kwena adultery inyingi mona ne yonto murungu ethaira gwa menete ngogibwega sana nonto bwa kwethera gikinya kire Awero TV na kwethera gitwa mataro ja mega jara gatuma urio gukari agucoka na nyuma eja mbere na menyora ga sa video uria ka thondeka thongome tukwithaira mbiro all over into nukuruga
tunurugira nkima nuntunurugira nkima dress up uria mukuru kwendete ugatugwirie muno gwirie mukuru ku na inya zaidi na nya murungu ibwaga sana. God bless you. Thank you so much Purity. Ibwaga sana mutegeru wa Weru TV tukutha tugikinya mwisho jo mubango jo kugukia petwa Purity nguta tukare na Mrs. Kanata kana Miriam Kanata ithira wina ntuku njega. Thank you.